Na ka jing jele jong ki nong penun kam drok sa kathan kablawan ra ya ka jing ijili jong ka imlang kasalang ki kenhun baper ki bejumi jan man la ka por ban pen sngo ya ka jing sniu jong drugs kila nang ye beteng ban pen long ye ka jing pen bana pai ba lengba ki program baper hagini ka singi ka bamanta ka office u deputy commissioner ka ribhoi district ha ka jing trelang bat ka office jong ka district social welfare ribhoi district kabalong ru ha ka jing snok tilang ka ribhoi area welfare association nangta ka selda jong ka jing sengken thei ka ribhoi presbyterian synod bat ka seng samla shnong patarim kala penlong ya ka jing ya pai ba dak ba perta ya ka jing sniu jong drugs bat ban nom dei ban pendon kam ya o ya gane rali la penlong dak bas dang na umsning lat jegirut bat ya kejat ter sedo sya umsning auditorium hall bat la penlong ya kejingilang ha kebalawan ru bani simbenta da MLA umsning u Dr. Celestin Lengdo kumu kongsan nang tau ba Andrew Mertong u video umsning CNRD block kumu sumbut kongsan ke kong FS Sun ke badi ke district social welfare officer Ribhoi district kinong tri ketenat ke koi kya lembat kiwe nalor kita ki program la yoru ban pelai pai ba ya ka jingrwai ke balasna kerpang ban peni ya ke jinge hababan ka jingkerni drugs la yoru ban ya ki kusnam je ki nongjob ha ki jinge kop ki baken thup ya ke jinge kop shana video shana jingrwai bat kiwe ki badai na ka nasha mukh bharat abhiyan Kabar mangi barak pinhak tong mengira ay kini di belakang beringin hak sementara kali ini kapten I dia akan ikut video baik ini ya pek lang sumbaban kaptiga dane bawani kraw rempet na sumbaban aijin kapti badam and third prize degree class 9 to class 12 sumbaban kaptiga third prize Albi Richwell Karmaulong na umroy pres kibala kerni ha ka jingdi buai don nongpang bawan senga ki om tang naga dur ngala itu dai bekidi pala piu mendi akapor bau sedang umia perra bat ubom di kacu hanrai kat banang ya kapor utu badi kerni usdang banjai tu ban suman sai usdang banjai tu ban satsnyu usdang manjai tu ban lai khap snyo bat suki lara bujau ing mor nyap chu tu ing mor mo te anak ki layo pang kiwan simdawai ki om Dr. Ani ngasno sistem ngani tu hop epi ngadi boleh ngerjulan ki om tamba mentang ala sedang bamso apul man kesni doktor dengan ong lada kisdang ban bamso apul na duk mensua hajaka ban tit ke kiat tit doso apul pimlong rogum ne ka freedom of choice kata ka jinjit jongi teh pijit kalenti ke ba sakamon kat bamon hamar pedeng kat bamon sakadiang kat bamon piko ayak sadin rukat bamon kata ka freedom kal along sebe palak Tedei hang ne bangi poi sa uput bangi yat bakla lenti. Kane ketika juk jongi kat badang ong wat le kata kita ngele. Kat nongot kibatip hang no kadon ke wut torakti ngaru ngatip tomang amlik cit rake. Baro ki jingdi hakitu ki wine store ki tho mo consumption of alcohol is injurious to health. Kita apa? Kajindi ia kakiat kakta ia kamet kapat. How bilor umdon jin tho re. Kisu tho baik kadai ke orange juice. Ne ke pineapple juice umdon jin tho ka bakhang ba kta ia kamet kapat. Tehre ki bilor unsok kim dalak di re. Kam lak di ke badan Hawaii store.
haka paket secret kita kumno consumption of tobacco can cause cancer, but haka dur jom ketugas sunduk secret ro ki ai dekat dur bo briu balami cancer ka sintur mo lalong kumpul kubi kat bapidang kang kat tahidang chet kane gede ka jup kabangile kompong ni barok ki kat badang mi ki awareness program kat ta dan jur badi drugs hoi haum sning gubong i chairman ngasno menjur bagi nong di gelas tang manduna duna ni gelanang jur sawai pat deka deka por hakaba mangabat mapi gum ke ba imlang ha ka imlang salang kata ka society ba mangini ong u doktor bom umla ban im marwe ha i bubble lane ka balloon lane ka sino ka badang tang marwe em kinong hika school kinong yalang sinong baro ngihat imlang kum ka society lane kata ka imlang salang ka jongi na ibril ibalaju experience ibalaju mat bat ibalaju syempang ke kumno kalong haba pimat ane haba pitis udrak kamde syu ka ne ka topik ka bathamai ane kamde syu ka badang long nong wei ni hala ngi kiran sepang udrak semaka de ke topik ka wala jelai hadu kata bagi keleng sodong ni igi dong sibun ki kam snew ki kam tu company abril man bagi jawab kini ni ombet bari drugs ni attribute bagi crimes baru kai mentangat kebejahan apa stage ni so drugs dah kini ki kindiat tayo balaling ni igi dan kijing syap lau ki so skor jo ki kena ni igi dan kijing tu kijing jelai ka kam tu kam tim ha shalong ni home sling ni hanong po hanong span habaro ki main towns ka Meghalaya hi berkoi kin igi dan kijing jelai kijing ha ka kanika percentage jo ka jingbun jo kane percentage jo kane drug users te balai ga long kane balai ga ja kane balai ga don kane ga jingjale kata ka jing kali ka bani kong do bagi ban kali we mene mister pa katang kuli ka ko bosh long times nga i Uwini ki officer ba represent ka revenue department ba spend some million wong ba mensua ka Meghalaya ka ditang ka transit state nak betau drugs tambah mentah ba ka Meghalaya ka adi ka new destination for drug consumption tebak nilala man so thuot nakata ka jela nakata ka jaka ka baka mensua ka silong bitang ka jaka ka ba transport ane ka drugs udong tau nong yan nanti ning baka jela jungi mentau drugs umdesyo tang nong yan nanti naka jela jungi lade uba ni kung kinong song lani ki pipe ng song naka jela ki pinon come on a daily basis society lada niyo ban ayati ka skill training kada kita kanu ka benta asap bakin im kada itu gi badi jingdi kwa bakin phayan jingdi kan jingdi ra bagi ban pedang om kan kentat lagi bani periru kalenti yagi bani tinti yagi hang bani la mo bakin kelak apa buat bakin long yang kita ki long Ibril bala ban contribute nanti ban no senyang ka imlang pasalam lingba ka jingem ba ka jomdi par kadin hapul dia hari for kerbat na kalian ka office sungi ba ide ba mission kya lo kani idan kam prevention riwi badan kam banyo nang menyeklat na jingbun kiban lagi babun kiban ngak na jingbun kibasni idan kam prevention kedeta ka bang sangkam baninyada kembali juga rumah kekirin harai prevention is better than cure mo katinyada ka kambiang kamna baniya ka jimpekot pada mina baninyada na do pamidang sang di ngakarai nilai ban bintunan nane ha ko wesni angin ratin kong ni jindi basni na kadang kathan ni jongi batunjuru na jela ka jongi na kari india ni berok away Yang rawai hi kalong pen ayani ke jingkot jingkia dadang idon ke jingpang da jingstom badru ya kini ki drugs ni lak ban shna limba ki jintung jingtab ni lak ban yo eki lagi marbok kendo dan kita ki minerals dan ni lak ban yo eki na kita ki merat ki mo ki jing li ki jing ni lak ban shna ki drugs
Di hendrai habang di om drugs hakani kadang sampat drugs kemud ya kita ki jing pendankam bean ya kini ki dawai mo kino ki dawai haba upria dari scientist upenmi ya ki kadau kalongba on penkia on penja ya katu kada jingpang mo di hendrai lada ni ki brio lada ki tu pendankam ya ki pendankam ya ki hakabam dai hakaban pensniu ya kamet kapat ka jangki hakaban kta ya ka jing dai haka yen ka sam lani haka emlang salang katu kalam sya ka jing pendankam bean mo kita ki illicit drugs use mo di hakam ka perthai ka bamanta pidan lagi smartphones kita shu type drugs abuse pila lap ki kita ki kenja drugs ki ba ki ju kham pendankam menta mo re kum haka emlang ka sa lang ka jangi haki ni islam ki bala kham ya ni iba kabakam common mo haka ni kerja kandai kajangi kalong uduma kalong kakiat mo but ya kini hi ki wei ki bakam kandai mo haka setiap kajangi but ya kini rulang kuat di kita ki gateway drugs nama ada ngila sedang syada na kini kajing kuat kajangi bangin lepat syakiwe ki jat drugs ki bakam he ki bakam kata susu ya kamet kala nang jur di ngan su ai kenja ki exam ki ki drugs ki bagi ju syam mo hakani ka generation ka bamenta kidan bunjat mo di kidan kita ki drugs ki bagi ang kita ki stimulants mo ki example ki long kumta amphetamine lane methamphetamine di kum uni amphetamine udai udawai mo kini ki psychiatrist ni ki doktor ki basuma da menta ka jabe ka jingwat jing perkhat kidan ki kena high school ki ju iden ki parlok ki basu ki bet kim ne ban chong hajo kim la ban focus kim la ban concentrate ban pelik jingwat tengah ko ka kam chpang ki la poi situ di kidan ki badan ta ka jingpang ka baong attention deficit hyperactivity disorder di kumnya kita jingpang kidan ta ki drugs mo kumutaw amphetamine ubangi ai but lada pendankam dia tu drugs kan ya rap itu kena hendrai daga kidan pat ki brio kim dan ka jingpang nama uni drug stimulate ya kata brain kata jabing ke jangi ting ki ang bangam la bang krakot mandi da uni ban kam step ke jabing hendrai kim tep ke ka ban jahatien ka jingkerni ke la ban wandang tu kini kor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo